Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Ke rata re dira reading ya rena ya be ke re le go mo go yona go no nna lo tla bophelo di tlo sepela ka sebopegoma. Ke na le the Queen of Staves. Ke na le the Queen of Staves. Ke na le the Seven of Cups. Ke na le the Three of Cups. Ke na le the King of Cups. Ke na le the Justice. Re ke tšea mafelo because ke tšea ka di-cups tše dintši, sorry. Ke na le renewal. Okay, a ke sa tšea tše dingwe tsona tše di lokile. Okay, molaetša o tšwa go badimo ba rena, molaetša o tšwa go mangwele a rena, badimo ba rena bokoko le borakgolo ba re connect with past loved ones. Then ke tlo tšea karete nngwe nyaka molaetša o tšwa go Mother Earth ka ia gore na Mother Earth o reng go rena, Mother Earth o reng go rena, sorry. Go tšweletše 2 ya re treasure vase, yengwe ya re heart's desire. Ke di tša di 2 guys, ke nyaka ke reta mafelelo, the last one from this 10 of Staves. Okay, ke tlo di groupa, okay. Ke na le the Queen of Staves, the 10 of Staves, Queen of Staves, the 10 of Staves, the dingwe tše ke di cups. Okay, and then tše re ke tsamaiša le Justice. Okay, so mo ke tla lebala the 10 of Staves, the Queen of Staves, and the Justice. So ba re beke ye o tlo ba le di-brilliant ideas. The Queen of Staves e go romela di-brilliant ideas, the creative ideas, ke di-ideas tše ba go romelang tšona gore na ke tsela tše di feng gape tše o ka dira tšhelete ka tšona. Ka nako ngwe ke nyaka go fa mohlala wa kgotse le gore mo o dulang gona mohlomongwe ntwa gona e ka ba ntlo e kgolo goba go na le di-backroom ka kua morago goba go na le kamore ngwe e le gore e empty, ene ka nako ngwe o na le go shorta tšhelete, o ska emela go shorta tšhelete o ba le masisa tšhelete, o swantse o make sure gore kore go be le something se le gore se o tsentšha tšhelete ka mehla, le ge e le gore tšhelete ya gona ga o e šomiše goba ga o e need at that time. Go bohlokwa gore wena make sure o kry something sa o tsentšha tšhelete wa e save tšhelete e ka gore one day o tlo e needa, e tlo o thuša, maybe ka tla o thuša motlhang o nyaka o dira business ya kgolo, sorry, go ba nyaka o expanda business ya gago jalo le jalo, goba motlhang ile kana tla o thuša mo dithutong tša gago goba dithutong tša bana ba gago. So wa kgotse le gore yona ntlo e le kgolo ye lona le room e le gore tsa roomeki nka e tša ka e rentiša, and then tšheletana every month e ka nka e tša ka la sa go patela kae ka yona metsi goba dikoloto tše ditseng goba ka tša tšheletana every month, then ka e tša ka e saver ge ngwaga o fela o na le tšhelete ya go tsebalega. Go ka e beya for 10 years ke tšhelete ntši kudu gampe, ke pension fund. So ke example ya di-brilliant ideas tše le gore ke no for example ke no fa mohlala tše le gore o ka ba le tšona. So brilliant ideas or creative ideas ka mehla ke di-ideas tše le gore di tsamaišana le tšhelete, ke anything to do with money, anything e le gore ka o tlo tlišetša tšhelete in future. So ba re tseba gore wena ga ona ntho e le gore e ka o palela, akere kore go o bile tšona those creative ideas, akere creative ideas o di kry from the universe, o di kry from your spiritual team. So as long as ba o file creative ideas tše di itseng, or there's nothing e le gore e ka o palela based on tšona di-creative ideas tše ba o fileng tšona. But ge o ka kgotšela maybe wena o decide go dira ntho e le gore ga se o bontšhiwe yona, then obviously o ka se kgone go ba successful ka yona. But go ka bontšhiwa o ka dira ntho e le gore o e bontšhe ke mangwele a gago, o tlo ba successful ka yona, because ke bona ba o bontšheng yona, ke bona ba tlo go guidang ka yona gore dira so. Okay, ba re o seke wa ba le mogolo wa o kgotša o ke underminer, o ke underestimator, o ke tšela fase, o ke nyatša,
o ipotšiša ra mare ke nna nka dirang ntho ene e so mare he nna ke qualify he nna ke na le dihlong he nna eng ge mangwele ao ba rile dira this thing go ra re they know gore ba tla ba ena le wena all the way ge ba bona gore go na le something se le se ka tla sa blocka dilo mohlomong ka ba kgona bona gore okay some of the chakras di ka ba di tswalelekile ba ka kgona go bontšha gore okay blockola chakras e so dira 1 2 3 go blockola chakras gore o kgone go dira mošomo le gore re go bontšha ona gore o dire ba re go ka stopa go kenyatša ditoro tša gago o tla di fitlhelela everything o nyakang go e dira o tla e fitlhelela and then ntwa botlhoko gore o balance between your personal life le your career life go be le nako ele ya go dira lotša mošomo a kere go be le nako ele ya kore go be le nako ele ya go dira mošomo o tlišitša tšhelete go be le nako ele ya go relaxa le family ya gago kudu go batho ba le gore mohlomong ba ke pereka wa kgotse ntela gore ka kala wena wa ke pereka okay o dira dilo tša gago mmereko wa watch o ile gore o tšhetša tšhelete nako wena le wena o nyaka go dira ka nako nngwe o ba le mogolo gore ke a tswafa today ke tla dira neneng the more o tswafang ke the more tšhelete e fetang so balance dilo tša gago dira timetable ya gago o tshwana le motho le gore wa tsoga everyday o bereka kae wena dia timetable ya o ipotsa gore ke tla tsoga everyday ka dira 1 2 3 ka nako ya gore then ka thoma mošomo wa ka le gore o ntlišetša tšhelete mmereko wa ka le gore o ntlišetša letseno ge ke fetša and then ke mo ile gore ke tla relaxa ka bonana le tša bophelo ba ka le tša family ya ka bonda le balapa la ka and then ba re beke o ka ke kgwetšele gore o ba le go bereka boima o bereka very hard e seng gore o ka o imelega but o tlo kgwetša go bereka kudu ke phusha kudu mo ile gore mohlomong o ile o lapa moya wa lapa mmele wa lapa le monagano wa lapa so ba sa bolela ba sa re le ka o balansa mmereko wa gago o se ka kgwetšele gore o mothole wa gore go swantše o na le mmereko le gore swantše o dire mmereko le gore o tšhetša tšhelete wa kgwetšele e ntho la gore o ne potsa gore a ye ke eng a ke tla e bona neng goba mo berekang gona and then go na le report e itse ile gore maybe le submitter every month akere but e nyaka gore e updateiwe from time to time wena gore a ka re nyaka wa month end e re ke biele ka matheko ke tla e bona month end o tlo kgwetša ntwe la gore ka nako le gore e ka no nyakiwa at any time o kgwetše le gore yanong wena a seng kwa e update nampile ke mmereko montši for wena mmereko mongwe e eme ka gore wena o sa update mmereko le gore nkebe gale o dirile but o bontše o biela ka matheko so le ka go balansa lo tša gago o seke wa when coming to your work o seka kgwetša o procrastinator dira mmereko wa ka nako yene o santše o dire ka yona ka gore o ka ke kgwetša o tlo ba le mathata a kore o ba le di-health issues mo mmeleng wa gago kore go ke pusha too much o lapa too much mo e leng gore o ka kgwetša le gore o thoma ba le dilo tša tshwane le di-stress di-high blood thoma o ya godimo because wena ke pusha too much okay and then ke tlo bala tše and then ba buša mangwele a gago ba re ke nako e la gore o make a choice you need to make a choice go na le dilo tše le di ka tla ka ra bophelo ba gago goba kgotse go na le ntho le wena o nyaka go e dira but ntho le nyaka go e dirang e tla ka di-choices tše dintšintšintši you need to choose one of them but ga o tsebe na o choose e feng goba ka nako ngwe dilo di diragala ka bontši ka ra bophelo akere dilo tše dingwe some of the things di tla ka bontši tše dingwe bile keng di a go tempta ke di-temptation ke ntho e le gore e ka tlo go tsentšha mathateng mafelelong so gora gore o swanetše o thute go make up the right choices all the time so go na le melaetša e le gore o tlo e humana this week ke melaetša e le gore e sa tlo go thabiša o tlo ke kgotša o thabile kudu ka melaetša e le gore o tlo ekwa mohlomongwe motho a leng gaufi le wena a friend a colleague someone o le gore wena motlwaetše goba a family member a ka go botša gore wa expecta o mmeleng goba wena o ka no tlatla kwa di-good news tša gore o mmeleng kudu ka ile gore o nyaka go ba le bana goba mohlomong o ka kwa molaetša mo botsa gore mamang kae wa graduata mamang kae o kry an award ka mošomo o mo botsa o dirileng mmerekong goba mohlomong bile this thing e tla go wena so you are going to celebrate go na le di-good news tše le gore o tlo di humana mohlomong bile ka no ba an engagement maybe mogwera gago ba someone a leng close to wena
o tlo ba le an engagement goba this thing e diragalla wena, but sa botlhokwa gore go na le melaetsa ya botlhokwa le gore o tlo ikhumane le gore e sa tlo go thabisha ke melaetsa le gore e nyaka celebration, e nyaka re toaster. And then into botlhokwa gape mangwele a ba re wena ntho sentse o tswele pele ka go e dira gore o be o tshepagale, sentse o tshepagale, and then o be devoted to moshomo wa gago. And then ba re ka re ga bophelo ba gago kore e ba surrounded by batho ba ile gore wa ba truster. So ora re ka manje mo ska no truster everyone ba khotse le wena ka mtlha phela batho ba ile gore ga ba tshepagale, ba ka o tsentšha ka mathateng goba ba ka o dira ntwe mpe o se aware. So e ba surrounded by batho ba ile gore wena wa ba truster, theletša intuition ya gago. Ge go itla motho le gore ga se motho wa o tshepagala goba motho le o tlo dira ntwe mpe, always mangwele a batla go botsa, batla bolela le wena ka yona intuition, ba botsa gore motho 1 2 3. ka ka la go na le batho ba bangwe ba ile gore ba tlotla mo go wena ba na le di hidden emotions, gore ba na le di intention tše dingwe tše le gore ga se tše di botse, tše le gore ba di khutišitše, ba tlatla go wena ba tshega, but they know what they're doing. Ba tlatla ba tlo tsentšha ka mathateng goba ba tlatla ba tlo dira ntho nngwe e mpe. Okay, ntwa botlhokwa gore mangwele a ba re mo go wena ba re ema ka maoto for what you believe in. And then mara ka metlha ge kore go ina le problem akere ye le e tla mo pele ga gago akere, maybe kore ka ba bothata bo bojang kapa bo bojang, maybe any type of challenge, a problem, a situation e tla pele ga gago, ge le go santse o ya tlhole ntwela e lebedišiše pele o ka e atlhola. Do not take sides ge le gore o ke kgwetša o le ka ra situation le gore you need to choose, o ska tša di-sides. Lebelela molato go ya ka mokgoleng, kore a tlhola molato ka mokgoleng ka gona, o ska tlhola molato ka baka la gore o dirile ke mamang goba wena o favor mamang. And then ba sa tšwela pele mo go wena ba re forgiveness ke ntwa botlhokwa ka ra maphelo a rena. Ke thute go forgive batho ba bangwe, o ba tshwarele ba khele gore ba o diretse diphošo, le wena o tlo ke tshwarela mo ile gore o dirile diphošo gona goba ile gore o ba fošeditše, o tlo ke tshwarela ka ra diphošo tše wena o di dirilego, o tlo ke tshwarela ka ra le tše dingwe tše o di dirileng ka ra bophelo. Re ke tshwarela go masebo a ile gore a dira go seba batho ba bangwe, go araba batho ba bangwe ka tsela ya go sebe gabotse, a ke na tše dingwe re control ke di-emotions akere. Nako ngwe motho le kena o thomile o bolela le wena ka mokgwa mo ka tsela go nyatša, then yes o swantše le wena ka nako ngwe o stande for what you are, for what you believe akere. O nyako bontšha motho gore o tlo nrespecta ga o tlo nyatša akere, ka mokgwa le gore ka nako ngwe re bea lotso fase akere, gore motho a direng a kgone go go hlompha, a go respect. Yes, it's okay to do that, mara ka motlha re go fetša o dira sowe, and then go fitlha gae, and then kry some moment for yourself, and then o rapele o ke forgive, because go ka se dire sowe ntho le tlo kgotsa go tshwenya mo moyeng, o tlo kgotsa e bua wena gantši le gantši mo monanong wa gago. And ka metlha ge e bua mo monanong wa gago ga o thabe wa re ya motho le ke montšhiše gore ke nna mang. Ka metlha ge e tla wena kore e tla ka tsela go tshwenya, wa kwa gore o tshwenyegile, wa kwa gore you are not happy, ra re ya go bontšha gore something ga se right akere. So that's why ba re o tlo ke forgive for those things as well. Okay, and then molaetša wa bohlokwa o tšwa go mangwelwe a gago go badimo ba gago, badimo not mangwelwe, badimo. Ba re connect with your past loved ones, o se ke wa lebala mo tšwang gona, connecta le batho ba geno ba ile ba se ba fetile, ba fe metsi, ba fe snefi, ba le etele kerese tšhweu, o bolele le bona, o connecte le bona. O ska kwa batho ba re motho a tlhokofetše, there's no way o ka go bolelang le yena. Yes, it's possible go tlhokofala mmele, but moya wa phela. Go bolela le motho o bolela le moya wa gagwe, o connecta le yena spiritually, le wena you are spirit, you are a spirit, so o tlo connecta le yena spiritually. Soul ya gago e connecta le soul ya mothola. That's what you need to do. Okay, and then melaetša e mebedi ya bohlokwa tša go Mother Earth Gaia e re the heart's desire, the manifestation of your heart's desire contains the seed of fulfillment
for many beings ko re letse le re wena wa di nyaka ka ra bophelo wa di lakatsa gore di be gona ka ra bophelo letse tse di botse tse le wena wa di lakatsa go ntse o di manifesta ka metlha gore di tle mo go wena ga se wena o yang go benefita o iteng ke batho ba bantši ba tlo benefiting at the same time family ya gago other people who are close to you le batho ba bangwe gape mo lefatsheng ba ile wena ga o ba tsebe ba benefita ka nako ngwe o kgotse le gore o manifesta ntho gore wena o kgone go bula gore o na le idea ya gore o be le business e itseng o thome business e itseng kgwebo e itseng o thoma go manifesta godimo ga that business wa manifesta gore o be le tšhelete o kgone go thoma that business the minute tšhelete la e ba gona o thoma that business la ya gola then batho ba ba benefita jwang maybe le se ke business le gore o stocka dilo o rekiša gana mola o yang o stocka gona o ya o reka gona le bona ba benefita because you are bringing them money and then wena go ntse o rekiša mmereko wa ile o montšhi and then e ntse la gore o hira batho ba bangwe batho ba ba hirago ba o thušang ka kgwebo ya gago le bona ba benefita le ge ka sebetsa ba business o bereka o manifesta mmereko o kry mmereko ke nnete wa o kry mmereko we wa thoma o ba le tšhelete go ena le tšhelete and then ke ntho ela gore ka la re o phela mmerekong ga o sana nako ya gore o ka ba ka mogae wa cleaner ka di-weekend nako ke nnyane o feletša o hira motho wa o tlo o thuša ka mogae so wa bona motho ya le ena o dirang wa benefita godimo ga di-manifestations tša gago because motho wa tla a o thuša gare ga beke ka mo lapeng mafela kgwedi go o kry-a salary ya gago o gola le ena o dirang wa mo ngathela wa mo fa something wa mo patela so ke ntho ba reng re benefita ka mokana ga rena ask and I shall help you attain your destiny in a way that benefits all so all you need to do kore the mother earth wa tseba le the universe ya tseba gore re benefita ka mokana ga rena so ba re tšwela pele go kgopela tsona dilo tše le rona go di fitlhelela di kgopela from the universe di kgopele from mangelo a gago your spiritual team from the mother earth di kgopele gomme o tla di fiwa because they know gore ga o tlo benefita o itse o tlo benefita le the rest of the world ene ka yona manifestation ya gago o ka kgotsa o thušitše lefase ka boselona ka re motho la a o thušang ka mola gae le ena go fetša go mo patelela o dirang le ena tšhelete ela o ya o thuša ngwana ka ena sekolong o rekela ngwana dibuka o patela ngwana di-school fees so wa bona gore manifestation ya gago e thušitše batho ba bantši ga nkebe manifestation ya gago e seke ya phethagala motho la o thušang ka molapeng o ba ka se kgone go tla go tlo go thuša ngwana gage o ba ka se kgone go ba le dibuka tša sekolo o ba ka se kgone go phetha tše dingwe tša le tša dinyaka go sekolong a buša gape a re treasure vase let go of what you have filled let go of what you have held on to so that you may receive the abundant blessings intended for you go na le tše dingwe tše le gore o di tshwere ka mo diatleng tša gago wena o di tshwere ka ra bophelo ba gago o di tshwere ka re ga moya wa gago and-e dilo tšeo ga di go direle selo ke nako ela gore o di lese di sepele gore wena kgone go manifesta dilo tše di botse o kgone go receiva the beauty ye e leng gore the universe e go tshwaretše yona be fearless and joyful there is so much for you to gain ba buša ba re tloša letšhogo ka ra bophelo ba gago o se ka wa kgotsa ka motlha o dira dilo o phela o ena le letšhogo hei a fa ke tla ba successful a fa ntho eng the more o tšhogang ke the more e le gore o attracta di-negative energies tloša letšhogo ka ra bophelo ba gago a fa ke tla ba le tšhelete the more o ba le letšhogo ke the more e leng gore wena o tswalela mabati a tšhelete so ke potše gore e tla ba gona ntle le letšhogo dira everything o e dirang with a positive mind with a positive thought o tla bona re tlo di humana there's so much for you to gain go na le tše dintšhi tše le gore the universe e go tshwaretše tšona o ka no ba o sa tsebe wena but the minute o thoma go releasa dilo tše le gore ga di go berekele o thoma go ba positive o communicator le the universe o connector to your guides that's when you will see those things di tla ka ra bophelo ba gago ke a leboga le be le beke botse